देवान सोबीत सुंदर संसार वचून मनशाक कुडाक रोसलो ताणें वेगळो चार तो करूंक ना कांयच आमकां करूंक ना उणें पूण मनीस आयज बदल्ला देवावून जावंक सोदता शाणें हिंदू मुस्लीम क्रिस्तांव सगळे आमी भाव भाव ह्या चिंतलां जायत कोणें आयज तुमच्या मुखार दवरता धर्मा मोदीं कावजेक घडलोलो मुस्लिमान मोटो सायकल चोरल्या म्हूण हिंदून विचार केलोलो ही म्हजी मोटर सायकल मुस्लिमान ताका जबाब दिलोलो पूण मोटर सायकलीची चावी नासोन पळयात तो त्रासान पडलोलो थंयसर पावोन सोदतोच पुलिसांचो दुबाव वाडलो त्याक मोटरसायकलीचेर फुडल्यान गणपतीचो फोटो तांणी पयलो सादी ताजे ताई नासलोल्यान मॅकानिकाक आपोवन हाडलो लोक ते मोटोकोस दुकुमेंत भायर काडटोकोस खरो ऑनर कंटो पावलो दुकुमेंत पळयतोच घोमोन आयले तोच मुस्लीम म्हूण खरो धोनी गणपतीचो फोटो लावूंक कारण विचारलें पुलिसांनी आपल्या जिवितान घडल्या पळय सांगोंक ताणें सुरू केली काणी सोद कितें तें आयकतोच दोळे तांचे बोल्ले दुकानी काडीच मोजें चलोन आसलें देखून ट्रान्सप्लांटे कोचें पडलें एका हिंदू भावान आपलें काडीच म्हाका भेटोयलोलें करून मोदें तो हाडूंक ना चिंतो पळयताचें कितलें उंचलें दाखयलें मनीस कोण साफ धरून तोच कोण देवाक कर्तुत्वाचें मानलें तो हिंदू भाव खूंय सदांच गणेश देवाचेर दवरी बावा गणपती देवा कुडये घालून कसल्याय कामाक घाली हात आयज धर्माक त्या मोदें हाडून पळयात ताका तें करूंक सोदिकात खंयच्याय धर्माचो जाल्यार पासून एकूच ती मनशाची जात धर्माच्या नांवान फूट घाली नाका तेका मेकाक दिया सांगात